Ke District Mission Coordinator SSA rengkat ke District School Education Officer and District Project Coordinator RMSA. Kum kadak ke jingdap snem ke jingyai lenti ke National Education Policy NEP arhajar arpo haka arp kendai trik naitu kila penlong ke jingyai kenduk lang ke Kyrpang ha Inclusive Education Resource Center Mihmyntdu. Haka ni kasingi ladon lang ke kong siling do BMC tat lasken blok bat ke kong di latong BMC lasken blok bat ki khynnah ki badon kam ka jingerap ke Kyrpang CWSN ki badon hapok ke tat lasken bat lasken blok. Ya ke jingelang lapenyai da ke kong plane IE volunteers lasken blok bat layok ke jingkran nau LK Sing IE Coordinator SSA West Giant Hills bat ke jingkran Aiman Sim yaki kemikik pana ke kong siling do BMC tat lasken blok. Ke kong siling do ke penpau ke jing skongu yaki kemikik pa ki bakit yaki jingkit bakiana ke bentaki khun kikti. Kalau ong ru baka sorkar ha ke thong ban kentiu yaka pule ke puthi ki khynnah badon kam ka jingerap Kyrpang kala persyang ban le ya ka babahatam bat kala khodru ya ki miki pa ban trilang nakipor shakipor syuk kala kenturu ya ki miki pa ban pendon kam hok ya ki tiar na ka bentaban mentoy ki khun ki ti jongki sia o e jinero nung kong ipi wada e da wan pi kamat wa open wo e pertoi ki khon ki ti yong pi ki dia yong pi wo e pertoi hay wo yo in enroll no yo tik mini kam kita ki khynnah ki wa ki child with special resource pai ni kentin ki khynnah ki wa mk ni rap Kyrpang rap hak e Kyrpang i wo pai le hak e Kyrpang wo rap le hak e Kyrpang i kamu hak rap Kyrpang i le menta gini sia wo e ko blai to ile wo pon hi hagi chnong ki thau yo i mbem bi ban chak mat kwa ba di bure em to kwa baik la MIT isrom ma au khanyonga manukam te la ni kami mra pani chikmat yele ibure sao ibule Kyrpang ipi wa to pi do wan chikmat wa e bertoi wa wan chikmat wa penyo ini khon ki wa em kami rap ki wa Kyrpang kam tam wa enroll kami ka BRC yang i wa yo ki start etep kam ni ke NEP kepada lam khmat usaha sing I kesongkar India umeling ko ya kini ki khon ki em kan ye rap ina nam kwa akong wo man ye pher te wo em jing ye pher o ki te ka man ki tu do ki start active right wo ko i kam kini ki yung ki BRC ki wo e ye isikai Kyrpang ye ta kita so untuk do ki wa biang hai tu hai ni yo ki start active right ki ni le em ki hok kalau mut kan ya bisa ya kan jing sam ya kan tiar ke hanrai ini ke jingrake ya kan ke sni ke benda sum ke de kepada snem jongka National Education Policy NEP arhaja atau jadi ke jingrake snem jongka NEP 2020 ya kan ini ke jingrake kalau akhir lembah dekat skim kebakar Akhil Bharatiya Chiksha Samaroh ABSS. Jadi lemah jong kini ngirki yang jingdap snem jong ke NEP arhaja atko. Di National Education Policy ke policy na menda jong puli Chua yang ni ke NEP atko. Kalau ada ke kalau chua yang ni ke NEP 6,000 kendai sepak akun dia hadir live ke South Snem kawan yang kami ke polisi bertemai dari lapor ada rapor. Te manci bentar tinggal manci batai tinggal sepang yang NEP aku kaba jadi bentar bagi kena di badan jingrake akan khatmet. Haka ni ke polisi arajar aku yang ke NEP ke ongba. Ni hak de bentuk jadi kena di badan jingrake akan khatmet. Ki balik school in hak access ya ki in hak penbiang pada ya ki ke jingdam kam jong ki hok kata tadi kamat ke benko kebaar pada ko angba ya kini ki kena ke bangila identify ke bangila itu kum ki kena ke badan jingrake ke department ni dei bansam ya kata tiar kapan sok ya ki kung kata tiar ka bangin sam mentak ni ki et na plan ses ka bangi ong
kataru kedi hakamat jong kani NEP 2020 ti kabalai kede ko ongba kenu ke school kede ban weng lu kenu ke jingpen wek ke jingpen kiang na banta jong ki khna kiba dan ji na department in ham pensok ya kale kawan jong ki kamnung de gondon kenu ke jingpen kiang ya apa school ti ban iu kumta ka sarkar ko ongba in ham snagaran in ham ai kata kadis able toilet free disabled toilet pensok kali benci kali kiba na banta jong ki khna kiba dan jing na department kita kede so kawaidu kini ki khna ibadan jing duna ha department kide iban cha hi kai daki nom hi kai kiba ju hi kai ye kiwe ki khna de ko kul tang na ki nom hi kai kibra tibit ha kan kalyang jom ka department ka bangin khot special education kam dei tang nan kan de gidi ban cha hi kai hi daki nom hi kai kiba hi kai lang ye kiwe ki khna de ha ko kul